An incredible news, politics, sports. We on top fly TV Rwanda. Asante sana. Wow, nongere mbasuze mbifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza nk'ibisanzwe abakunzi nkoramutima za Fly TV Rwanda. Nizere ko mumeze neza ahantu hatandukanye muherereye inshe zitandukanye zigize iki igihugu. Ubwo mbivuze bamvuze iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mwese bambashyize mu rwose muri rusange. This is a Fly TV Rwanda, njyewe muvugana, njyewe ubagezaho ibi byose, Eric Manishimwe. Mbashimire cyane ndetse nkomeze mbashishikarize gukurikirana neza ikiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuva imuzi n'imuzingo ibyerekereye icyo twakwita ishwana ndetse no kutumvikana hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi muri rusange. Uyu munsi don't miss and please remember to subscribe and share our videos ahantu henshi hatandukanye twagure FM, right? Yes, twihuse nta gutinda, reka tuganire ku bintu bitarenze bine kuri uyu munsi. Ndagira ngo abanyarwanda twese tugire ubushobozi cyangwa se tugire capability yo kuba twamenya byibuze gato ku kijyanye na politike. Gahunda ni tumenye politike, tumenye bikeya mu byerekeye politike nyine. Urabona hari ugihe abanyarwanda kenshi inkuru zitandukanye ziraza zikavugwa zikagenda, izindi zikaza zikavugwa zikagenda, ariko twebwe ibintu tubona akaba ari ibintu nyine like bica mu maso yacu ariko nitumenyeho byinshi. Uyu munsi rero tugiye kubijya indani, tubyinjire neza, tumenye ese u Burundi, u Rwanda, demokrasi imezite igeze he? Ese u Rwanda, u Burundi, RDC, ubwo turavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibi bihugu bipfiki umunsi ku wundi kuki niyo bimaranye igihe gitoya mu mubano bidatinda cyane? Ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Uri kumwe na Eric Manishimwe, byose urabimenya kuri uyu munsi. Yes, nta minsi myinshi ishize, nta gihe kinini gishize cyane ntacyo hashize igihe nyine havugwa imvururu zitandukanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, aho igihugu cy'u Rwanda cyashinjwaga na Repubulika y'u Burundi ko u Rwanda rushobora kuba rukorana na Red Tabara. Ni umutwe w'iterabwoba ukorera u Burundi, buvuga ko ukorera mu Rwanda, ariko mu by'ukuri ibimenyetso bikaba byarabuze, ibimenyetso byemeza koko ko u Rwanda rukorana cyangwa rwaba rushyigikira uyu mutwe wa Red Tabara bikaba itagaragara. Kuri uyu munsi rero tujye kuganira byinshi bitandukanye, tujye kurebera hamwe amagambo yavuzwe n'abaperezida, amagambo yavuzwe na Bikeke Pascal, umudepite wo mu gihugu cy'u Burundi. Tugende duhuza ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo tumenye ese nukuhe kuri muri ibi bintu. Yes, nta gihe gishize, ni nyuma y'umwaka n'amezi abiri u Rwanda rwongeye gufungurirwa imipaka, ni nyuma y'uko yari yarafunzwe nyine n'igihugu cy'u Burundi, naho igihugu cy'u Rwanda rukaba rwose nta kintu ruvuga kuri ibi. Ahubwo u Rwanda rukunda kugaruka ruvuga ati ese gushinjwa amakosa, ese gushinjwa ko dukorana n'imitwe y'iterabwoba nka Red Tabara ndetse n'imitwe itandukanye dushinjwa mu bindi bihugu nka M23, ati ibyo ngibyo babidushinja bashingiye kuki? Ese ko hari inama yigeze kuba, inama yahuje nyine ibihugu bya muri Afrika y'Iburasirazuba, ubwo turavuga East African Community, ibihugu byibumbiye hamwe nyine, hakozwe inama zitandukanye zivuga kuri iyi mitwe nyine y'iterabwoba naho ikorera. Gusa kugeza ubu ngubu ibihugu bitandukanye, ubwo turavuga Burundi na Congo, bikomeje cyane
cyane kwibasira u Rwanda bivuga ko u Rwanda rushobora kuba rukorana n'iyi mitwe. Ibyo byose tugiye kubireba. Ese nk'abaturage turibaza iki? Nk'abaturage ni ayahe makuru ahamye dufite? Ibyo byose duhora tubyumva. Ni iyihe mpamvu ituma u Rwanda rugaruka mu majwi cyane kuba ari rwo nyine rutera cyangwa rucumbikira iyi mitwe y'iterabwoba? Ni ukubera iki? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo turi bwibaze, ese ni kuki ubwabo, nubwo nuvuga ngo muri ibi bihugu uba usanga imitwe cyangwa se abayobozi ibyiciro bitandukanye batavuga ururimi rumwe ndetse n'imyanzuro itandukanye ku myanzuro nyine yo kuba bafunga umupaka ndetse no kuba bafungira amazi n'umuriro u Rwanda. Ibi byose kubera iki bo ubwabo batabyumvikana? Impamvu mvuga ibi ngibi ni uko mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cyashize cyangwa se ejo bundi ku itariki 12 umupaka ujya gufungwa, nuko Presidence, ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye, nta makuru namwe yari afite ku ifungwa ry'umupaka. Tuve kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tujye kuri Depite Bikeke Pascal, uwo ni depite w'u Burundi, akaba nawe atarumvikanaga neza n'abafunze umupaka. Bikeke Pascal yakomeje avuga ati kuri uyu wa 12 Mutarama we yerekanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Nshinga. Uwo nguwo niwe wafashe ya mbere mu gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Uwo bamwita Albert Nshingiro. Uyu nguyu rero avuga ati impamvu yatumye iyi mipaka ifungwa iroroshye cyane. Ati nta mpamvu rwose igaragara yatuma cyangwa se yatumaga u Rwanda rufungirwa umupaka, nyine kuba Abanyarwanda bakwinjira mu Burundi cyangwa se u Burundi, abaturage b'u Burundi basohoka nyine mu Burundi nyine berekeza mu Rwanda. Ati icyo cyemezo ntabwo twagikunze. Birumvikana hagati y'abayobozi cyangwa se hagati y'inzego muri iki gihugu cy'u Burundi, bo ubwabo ntabwo bumvikana neza impamvu yo gufungwa kw'imipaka, nta nubwo imyanzuro yashyizweho signature n'abayobozi batandukanye. Gusa bidatinze umuyobozi wa cyangwa se perezida wa Repubulika y'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye, ntabwo byatinze yahise atangariza bijya makuru bitandukanye, atangariza isi muri rusange ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa se perezida nyakubahwa Paul Kagame amushinja cyane ko ashobora kuba rwose akorana n'iyi mitwe, ndetse akabivuga abihamya yivuye inyuma. Yes, ibibazo bitandukanye wakwibaza nyuma yo kumenya yuko igihugu cy'u Burundi, nyine nyuma yo kumenya ko ibihugu nka DRC bihurira mu kuba byashinja u Rwanda gukorana n'imitwe itandukanye nyine nk'uko twabivuze. Ese ibi bintu bihurira hehe? Ibi ngibi tugiye kubihuriza hano kuri Fly TV Rwanda, turebe ese ni irihe huriro riri hagati ya leta y'u Burundi ndetse na leta iharanira demokarasi ya Congo. Kuki ibi bihugu akenshi ari byo bigaragara mu ishondana, ari byo bigaragara cyane bishinja u Rwanda kuba rukorana n'imitwe y'iterabwoba nka Red Tabara na M23? Ibi ngibi tubihurize he? Twagiye Yes, murakaza neza nanone. This is Fly TV Rwanda. Dufate ikibazo tukibaze, bihurira he M23 Red Tabara bihurira hehe n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se u Burundi buhurira hehe na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo? Ibi bihugu bihurira he?
nta minsi ishize nta gihe kinini gishize bigaragaye ku mashusho, bigaragaye ku maradiyo menshi akorera mu gihugu cya Congo, bigaragaye ku mateleviziyo menshi akorera mu gihugu cy'u Burundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi bafitanye umubano mwiza, bafitanye ndetse no kuba baganira byinshi bitandukanye ku mutekano w'ibi bihugu byombi. Nta gihe gishize abasirikare b'u Burundi boherezwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kubungabunga amahoro ndetse no gukwirakwiza umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi. Nta gihe gishize ibyo ngibyo Abanyarwanda twese turabizi, ndetse n'utabizi rwose uyu munsi ubimenyera kuri Fly TV Rwanda. Congo ifite abasirikare b'u Burundi bakorera amahanga cyangwa se baje gukorera mu gihugu cya Congo. Ubwo rero bihurira hehe ibi ngibi? Ni ukuvuga ngo umunsi Repubulika y'u Burundi yoherezaga abasirikare muri Congo, baboherejeyo kugira ngo barinde umutekano muri Kivu, mu ntara ya Kivu nyine, mu majyepfo yayo, mu kuba barinda umutekano muri iki gihugu muri rusange, barinda umutekano wa M23, barinda nyine iki gihugu cya Congo nyine. Ntabwo byatinze, byaje gukomeza igihugu cy'u Burundi, abasirikare cyohereje bamwe na bamwe batangira kwigaranzurwa n'abasirikare ba M23, batangira gutsindwa cyane ndetse no kwicwa, ari nacyo cyabaye intandaro, kubera ko Congo isanzwe ivuga ko ndetse inahamye inashinja u Rwanda ko ari rwo rushyigikira ndetse runatera inkunga uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi bigatuma Repubulika y'u Burundi ivuga iti ese ni gute u Rwanda tutarushinja kuba ari rwo rutwicira abasirikari, kuba ari rwo ruteza umutekano muke muri DRC, ndetse ibi ngibi bikaba intandaro ndetse n'ipfundo ryo kuba umutekano muke w'u Burundi n'u Rwanda ryazamuka. Ni ukubera iki? Abasirikare ba M23 ni abasirikare barwana mu buryo buri professionnel, ni abasirikare barwana mu buryo ko kubona ko bafite imyitozo ihagije, ari nayo mpamvu u Burundi umubano bafitanye na DRC ari wo ukoma mu nkokora igihugu ndetse n'umutekano w'u Rwanda. Ibi ngibi rwose ntimubyibagirwe ndetse mubishyire no mu mitwe yanyu. Yes, bizarangira biti? Ibibazo byinshi twabaza ubuyobozi. Ese kuki u Rwanda rukomeza kugaruka mu binyamakuru? Ikindi kibazo, ese aba baperezida b'ibihugu bashingira kuki bashinja u Rwanda kuba rwakorana na Red Tabara? Nta shingiro bafite habe na rimwe, habe na gato, kubera ko twamaze kumva ko iyi mitwe ya Red Tabara na M23 ntaho na gato bihuriye n'u Rwanda, ahubwo ari uko Congo ishinja u Rwanda kwifasha M23, kandi hari abasirikare benshi b'u Burundi babigendeyemo ibi by'intambara. Ni gutyo u Burundi buhuza M23 na Red Tabara bikagera ku Rwanda. Yes, ikibazo twasoza twibaza, dukeneye gushakira igisubizo nk'aba Fly TV Rwanda, ese bihurira hehe hagati Fly TV Rwanda turayi kugira ngo byose bagereho? Ese nta gihano kigenerwa ibi bihugu biba byifashe bigacisha cyangwa bifata imyanzuro yo gufunga imipaka mu buryo nk'ubu ngubu, bitanyuze mu buryo bwa diplomasi? Ese bigenda bite? Turabizi ko diplomasi ibihugu biragenda bigahura bikavuga biti hari ikibazo iki n'iki tugikemure. Umutwe wa M23 twawusanze mu Rwanda, umutwe wa Red Tabara twawusanze mu Rwanda, reka u Rwanda
Rwanda turuhane, ahubwo u Rwanda rw'ubwarwo rwubahiriza inyandiko bagiranye muri East African Community. Kubera iki ibi bihugu bidahanwa? Ese hari itegeko ribihana cyangwa ntaryo? Murakoze. This is a Fly TV Rwanda, ndabakunda cyane. Don't forget to subscribe, don't forget to share our vibe, don't forget to share ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi.